I veliki pozdrav braćo, dobrodošli u moj novi videoklip. Znači u današnjem videoklipu testiramo moje petarde, znači koje sam napravio. Prvo ću reći šta radimo u današnjem klipu. Znači u današnjem videoklipu testiramo moje dvije petarde, ocjenjujemo vašu zalihu pirotehnike. Tako da braćo, ocijenit ćemo najmanje 6 burazira danas, to jest ocijenit ćemo bar 6 ljudi, znači što su poslali pirotehniku. U prošlom videoklipu sam vam rekao da šaljete pirotehniku na mail. Neki su slali na mail, neki su slali na Instagram. Tako da braćo, znači vidjet ćemo u sljedećem videoklipu, možda ću ocjenjivati vaše pucanje petardi, to jest vaše rokanje, pošto mi to jedan burazer napomenuo u komentaru. Tako da danas prvo znači idemo da pucamo moje petarde koje sam napravio. Znači sad ću vam pokazati kako jedna petarda izgleda. Evo znači jedna petarda, samo ljudi dok negdje stanem pa ću sve lijepo da vam snimim. To je braćo snijeg, vidite, predubok. A ja idem znači gore negdje da testiram pirotehniku. To jest ove dvije petarde pošto su jake previše. Pa me umara ovaj snijeg kako idem prema gore. Tako da nema veze, moramo se malo žrtvovati za videoklip. Tako da braćo, ićemo gore, malo ćemo se udaljiti od ovog nasilja. Tako da idemo lagano. Ljudi, bukvalno sam umro dok sam izašao ovim putem, da li mislim nije put, to sam ja sad prvi put prošao, a snijeg je, brate, bukvalno ovako do ovdje, ljudi, gledajte. Dobro, ovdje nema sad snijega, pošto imaju ove grane. Uglavnom ljudi, ovo su moje te dvije petarde koje ćemo danas da testiramo. Evo ih, znači kako izgledaju. Ova mala petarda je, znači, evo vidite kako je napravljena, znači bukvalno uzeli smo jednu kutiju, znači tu dođu u njoj neki lijekovi, tako to. Znači probili joj gore rupu, probušili za fitilj, ispržili fitilj, evo bukvalno do ove pola i napunili bartom. Sad ću vam reći koliko ima grama u ovoj petardi. Ne znam koliko ovo ima, ali nema manje od 10 grama, znači nema manje. Ova velika isto tako na isti je način napravljena, samo što u ovoj veliko ima 25,45 grama jer smo tačno mjerili koliko ima grama u njoj. Tako da, danas ćemo da testiramo ove, znači moje dvije petarde kako pucaju. I da ljudi, znači na kraju videoklipa ću vam reći da li da šaljete vi meni vaše rokanje, znači petardi, da ocenjivamo i to. Tako da eto braćo moja, znači idemo prvo znači da testiramo ove moje petarde, pa ćemo ocenjivati zalihu pirotehnike i jednostavno bacite like, obavezno, subscribeujte se na moj kanal i hajmo opet dole neke ideje, pošto vidite da vas slušam. Šta mi napišete, ja tako uradim. Nekom isto tako rekao da zakačim petardu na drvo, svoju petardu na drvo i će tako bolje puknuti. Znam ja to, znam da u snijegu manje pucaju, ali eto čisto onako sam testirao da im koliko će da pukne u snijegu. Ništa ljudi, za pripremu videoklipa prvo ćemo da puknemo koju malu petardu, da malo napravimo već uvod neki i tako to. Bukvalno ljudi, snijeg je prevelik, gdje god krenete snijeg je velik. Bukvalno znojio sam se već dok sam ovdje došao, ali nema veze. Znači idemo da testiramo prvo manje petarde koju ovako da bacimo, pa ćemo onda negdje vidjeti. I da ljudi, ponio sam selotejp, sad će reći što će selotejp. Konta negdje da zalijepimo ove svoje petarde i da bukvalno pukne na drvetu, pa da vidimo koliko će snijega pasti dozgo. Tako da i to će biti zanimljivo. Da vidimo kolika mega bang možemo napraviti ovdje rupu. Ide mega bang, pogledajte braćo. I da ljudi, sad sam bukvalno vidio da nisam snimio par stvari, ali nema veze, znači vi ćete to svom bratu prostiti što nisam uključio snimanje. Znači isprobali smo tu par petardi, vidimo šta će da napravi. Imamo još tu par petardi da bacimo, čisto onako malo da zagrijemo teren. I da ljudi, bio sam zaboravio uključiti snimanje jednostavno, zaboravio vraća. Ajmo da vidimo ljudi šta će drugi razred Šimšiš da napravi u snijegu, vraća. Da vidimo da li je jaka ili je slaba, vraća. Evo ovdje ćemo bukvalno da je testiram, vam ću se malo odaljiti. Idemo. Evo ih. Drugi razred, ali dobro puca. Jest drugi razred, braćo, ali ima dobar zvuk. Tako da ne mora znači ako je znači drugi razred da dobro ne puca. Evo ovaj isto tako drugi razred. Šimšiš, jel? Idemo Šimšiš drugi razred. Šimšiš me ljudi inače iznenadio kako puca.
Znači, jednostavno roka da valja. Sad ćemo da vidimo kako će ova roknuti. Wow. Ste čuli ljudi kako drugi razred puca? Jednostavno, dobra petarda. Dobre su petarde jedna i druga. I dalje ponio sam selotip, znači da možemo zalijepiti u moju negdje petardu na drvo i onda da ih testiram. To će biti jako zanimljivo. Imamo znači još dvije petarde da testiramo. Idemo prvo crnog šeitana, Black Devila, pa ćemo onda 5G da testiramo. Evo je. A mislim da je ovo treći razred. Da, ako je ovo treći razred, bolje smo pukli one prije što su pucali, one dvije. Idemo sad na malo ozbiljniju priču. Da li da je negdje bukvalno stavim na granu da vidimo. Nampala mi je ljudi ideja, sad ću negdje na granu ovu da zalijepim bukvalno. Ja dok je zalijepim, znači napravit ću jednu pauzu. Zato što nema kamermana danas, tako da idemo je znači zalijepiti na granu. I evo ga braćo, bukvalno zalijepili smo znači Mega Bang na granu. Evo vidite kako sam tu zalijepio selotepom. I sad ćemo jednostavno znači sad da zapalimo i da bježimo odavdje. Bježat ćemo prema dole, tako da ide poslije ove moje petarde da vidimo da li će da puknu. Ja se iskreno nadam da će ova sad odvali ovu granu, tako da nisam siguran, ali znači idemo da provjerimo. Wow, brate, koliko puče. Ali ništa nije bilo grane. Vidite ljudi ovo. Ništa nije ljudi bukvalno bilo grani. Ima malo je tu malo napravila neke osikotine. Ali bukvalno ništa nije bilo grani. Znači ništa vraća. Ali zveknula je ljudi da valja. Sad ćemo ljudi da testiramo ove moje petarde. Prvo ćemo ovu manju koja ima malo manje baruta, negdje oko 12 grama, ali to će da zvekne da valja. Tako da idemo u nju negdje ljudi da stavimo na granu. Da li da na ovu ovdje granu stavim? Stavit ćemo na ovu ovdje granu da vidimo da li će da je skroz odvali. I da ljudi, prije pucanje mojih petardi, pošto vidjet ćete na kraju, ocijenit ćemo 6 burazira, znači što su mi poslali slike, znači njihove pirotehnike. Ovako, prvo ćemo krenuti sa Instagrama. Imamo brata Ilhan koji se zove, znači posle Ilhan pirotehniku. Sad da vidimo da li je, ljudi, sad da vam kažem, kako se zove, prošli put mi niste fino slali slike. Znači neki ste očitavali odmah s Instagrama, onako slikali. Znači, dok morate poslati sliku kako, lijepo. Znači, iz galerije očitate sliku i onda je pošaljete. Jednostavno, znači nemojte mi slat kao snap. Ja tako ne mogu čitati na računaru. Dima da li je ovaj brat fino poslo. Evo ovaj brat fino poslo. Evo je. To je to. Nema šta. Ima evo brat koju raketu. 2 rimske svijeće. 3. Ima neke petarde. Ne znamo koje su. Ima 3 pakovanja pirata. Ima megatresk. Pa može bratu neka tvrda šestica. Znači ljubi ga brat. Eto njemu šestica. Ima brat grom. Nema šta. Tvrda šestica, idemo dalje, znači imamo brata Armina, da vidimo u Armina pirotehniku. Da vidimo da li je Arman, evo vidite kako je Armin fino poslo. Ovo ako je njegova pirotehnika, brate, čovjek ima sve. Znači ima čovjek sve, samo nema vatrometa nijednog koliko vidimo. U stvari ima, evo ih, ima 2-3 pakovanja vatrometa. GG, brate. Nema šta ljudi, nema koji nema petardi. Rakete, jednostavno zračne, baklje, znači bukvalno čovjek ima sve što se tiče petardi i bukvalno ovo košta, mogu misliti koliko, tako da eto, znači brat ima tu svega, a ovo je ljudi za mene čisti, znači cener, malo mršaviji od onog pravog cenera, ali cener definitivno, brate, znači čovjek ima sve. Tako da idemo znači na sljedećeg burazera. Imamo Bogdan, brat, znači idemo Bogdana, brata, da učitamo. I da, ljudi, nemojte se, molim vas, ljutiti ako nekom ne otvorim poruku, pošto jednostavno ne mogu sve da stignem. I,
naravno napravit ćemo poseban videoklip gdje ću sve vaše ocjenjivati, možda i sutra, vidjet ćemo kako bude ovaj videoklip podržan. Evo je brat fino poslao, znači vidite, znači očito jednostavno iz galerije sliku pa je poslao, to je to. Ima tu pirata, ima dosta znači pirata, ima tu Big Bang 5G, dobro, ima veliki bang, ima vamo grom, ima vatromet, pa možemo bratu ljudi osmica, može boga mi rana, ovo je tanja neka osmica znači za ovog brata, GG, i još ćemo jednog brata sa Instagrama očitati pa ćemo 3 maila da očitamo. Ajmo da vidimo ovaj brat da li je fino poslao. Šta je ovaj brat toliko slao ljudi. Ali nijednu sliku nije kako treba poslao. Evo vidite. Neće da se otvori. Hajde još ćemo jednog da otvorimo, da vidimo da li je ovaj brat fino poslao. Jest. Znači ljudi, ovi što nisam očito fotografiju, znači morate da učitate fotografiju sa mobitela da bi se moglo učitati. Znači sa mobitela pošaljete iz galerije i onda se mora učitati. Ima brat tu pirata, Magnum, Big Bang, vješticu, ima znači svega. Ima i Brenner, ali nema znači raketa, rimski svijeći i vatrometa, tako da može neka, brate, sedmica tanja. Et, ljubite, brate. Idemo sad, braću, sa mailova, znači dočitamo, 3 maila ćemo čitati samo, a sve ćete mi inače da šaljete opet na Instagram. Na kraju video klipa ću vam reći šta ćete da mi šaljete sljedeći, da mogu i to ocijeniti. Ilhan, brat. Ovo Ilhana smo brata ocijenili, ali ovdje je Dexter dobro učitat na fotografija kao što vidite. Ali idemo sad dalje, znači imamo brata Stefan. Da vidimo brata Stefana. Ljudi, loša fotografija u Stefana, ne možemo da ju čitamo. Znači jednostavno ne vidi se Stefan, izvini brate, ali može si bolje poslati slika. Ljubite brat. Ajmo dalje. Vedadoni. Vedadoni, ajmo da vidimo. Vedadoni je dobro poslao, kao što vidite ima veliki bang, ima tu, ja mislim da sam ovu čak fotografiju cijenu ili mi se prečinjava, ne znam ni ja. Uglavnom bratu može šestica, tvrda šestica, ljubite brat, eto. To je to ljudi, znači što se tiče ocjenjivanja pirotehnike, znači na Instagram mi ljudi šaljite pirotehniku. Na Instagram mi šaljite pirotehniku, da ne bude mi razbacana i tam i vam, sve na Instagram. A na kraju video klipa ću vam reći šta znači ćemo ocjenjivati. Uglavnom, znači, ocjenjivat ćemo vaše rokanje, šaljite mi na Instagram, ali ga čitajte iz galerije, nemoj više da to ponavljam. Inače, sve vas sad ocijenilo, stvarno ljudi, bit će videoklip predug, a sutra ću, znači, da napravim videoklip gdje ćete vi, svi sad što već gledate videoklip, poslati meni, znači, pirotehniku i objasnio sam vam kako ćete da pošaljete. Tako da idemo na pucanje mojih petardi sad. Ipak, ljudi, mislim za svoje dobro, da se ja ipak još odaljim, znači, odavde, pošto ova Big Bang puno pukla, znači bojim se i za ostale da će previše da deknu, mislim ove ako deknu neće nikako biti dobro koliko će da puknu, tako da idemo se još braćom i malo odaljiti odozdo, idemo znači opet po snijegu, ali nema veze. Evo ovdje će mi ovi ljudati. Šta braćo, zakačili smo i zagranu, kao što vidite. Moram je brzo zapaliti pošto je palo snijega odozgo malo. Evo vidite ljudi. Zakačili smo je na granu, sad ćemo je ljudi zapaliti. I bježimo braću da vidimo da li će puknuti. Poslije ove ide veća ljudi petard, da znate, još veća. Gori. Brate. I sad ljudi zvoni. Ljudi, jedna uspješna petarda. Ne vidim ni na kojoj grani bila je, da li je odvala, nemam pojma. Evo vidite, znači, tu smo je bukvalno roknili. Braćo, eho je se čuo 10 minuta, ljudi. Tu jest 10 sekundi, ljudi. Ne znam da li da je ovu kačim na grani ili da je bukvalno spustim ovdje, pošto je ovdje čisto. Evo ovako ovdje negdje ljudi da je spustim, ovdje je čisto. Evo bukvalno ovako. Ljudi, u onu nisam bio siguran da li će puknut.
U ovu sam bio siguran. Znači ona je pukla, da vidimo da li će ova ljudi da pukne. Sad ćemo ljudi da je testiramo, znači i bježimo. Znači ovdje je malo pijesak. Evo ovdje ćemo mi nju ljudi da stavimo. Znači nemojte nikako petard da stavljati na pijesak. Znači ovu ljudi palimo i da vidimo njezinu reakciju. Brate, koja detonacija ljudi. A jaran, vidite ovo braćo, molim vas. Gledajte ovdje, znači ovo je ona sve bacala, gledajte ovo ljudi. Sve ovo petarda bacala, gledaj. Gledajte gdje je pukla ovdje. Gledaj ovo, brate. Gledaj ovo. Pogledajte ljudi dole, sve je izbacila, znači oko sebe je sve razbilo. I bukvalno nema, znači nema. Gledajte ovo ljudi. Sve, gledaj ovo, sve okolo, znači 5 metara, gledaj. 5 metara okolo napravila show živi ljudi. I da ljudi, hajmo da ovaj video klip sakupi, mislim hajmo ovako. Ako ovaj video klip sakupi 700 lajkova za... Samo sekunda, od mene neko zove, činilo mi se. Ako ovaj video klip sakupi 700 lajkova za 24 sata, pravim petardu, znači u veću ovu, kako se zove, u veću kutiju i napućuje duplo više baruta. Ako ovaj klip sakupi za 24 sata 700 lajkova.